UEFA Champions League quarter final first leg khel zo anita a nizan khan match ni khel ni in Real Madrid in Sydney fain Chelsea an nea AC Milan in sikhat fain an mi khwal Napoli an ne bo in khel pahni te hi clearlet na toy nei vele don ta ila Real Madrid in Chelsea mi khwalin in khel munam taka hian mual nei tu Real hian 4-3-3 formation mangin rol thar thang duang tak Rodrigo chu Benzema le Vinicius Junior tenen tlarma anin kopa Kamavinga chu left back a anda boka Real hian goal khung ngei tumin attacking game khel an tumti anin remda na tangin alang chiang le Chelsea boss Lampard an 3-5-2 formation mangin center back pathum tlarnunga ada a midfield pangazinga asir tontona ada Ben Chilwell le Reece James te chu anmo phurra asang le attacking lam na sataka puipa a tlarnung ven puitu tur balance taka attacking le defending kalpui turan ni chu an manager Lampard formation in akentelani a tlarmalama Joe Felix le Raheem Sterling te omin Chelsea hian forward pani mangin an nor ngam ve boka tichuan in khelan tana Chelsea in minute ni na counter attack atangin Joe Felix mangin hun tha an nei ma se an chhortang kai zolova Felix a pet hi Real goalkeeper Thibaut Courtois chuan alo dan sak minute som pani na Benzema chuan penalty area a hun tha nei vele in chep takara goal zone a peta ma se Chelsea goalkeeper Kepa Arrizabalaga an adan sak thung minute tam aliam le ma in minute som ni pakhat na Real defender Carvajal ball vorlu thazet chu Vinicius Junior chuan umin Chelsea center back pathum indin nei le ma sela ankara Vini le Benzema anin zepa Fofana chuan Vini hi ti boy man talovin Brazilian forward hian akeveilamin apet man chia ma se Blues goalkeeper Kepa an alaudan saka heta ball per hi Benzema chuan nang chingin apet goal ta ani Vini speed thadzia alanga Benzema position dikzia alang bok goal alu hnulok mini somni pathumna Chelsea in hun tha an nei vele ngal mual sir dinglam atanga Reece James across ball thazet chu Raheem Sterling chuan goal nei te atangin apeta ma se Real goalkeeper Courtois chuan alo beng chuak le man farsa fa goal danglu beltalovin Real in sikhat fain man shwaya second half tir lama team pani te hian hun tha an nei zuizat Joe Felix le Luka Modric ten hun tha nei ma se goal an chantir lova minute somnga pakwana Uruguay player Valverde chuan mualaya tangin Rodrigo tan bola thlo pheya Brazilian roll third hazet hian chak taka umin ama nei tu Chelsea defender Cucurella chuan aphak lo hle a achaka om Ben Chilwell chuan nei chilin akudinglam thoin Chilwell hian Rodrigo hi atitlua match referee in red card phorin Ben Chilwell hi direct red card pek ani ma se penalty area pon ani awangin Real hian penalty an lo chuak lova player tamzok anni phata ero an chhor hle nazokin Real hian Chelsea an nor thei pha emi nu reivak lo minute somsari palina Toni Kroos an penalty area a om Vinicius Junior passin Vini hian ti khotlai lovin Asensio tan fing takin bola pe a Marco Asensio tan pe nuam toka bol kalin akeveilamin Spanish forward hian apet goal ta ani Chelsea hian hun pa ngai zo nu hun pek bela Mason Mount mangin hun tha an nei le a ma se an player lui Real kalta Rudiger chuan thazatin alo dan sak goal khungna hun tha dang om to lovin Real Madrid in Sydney fain Chelsea an hea second leg Stamford Bridge an khel huna Chelsea hian atira tanga nataka an nor ngal angai don ta ani mual nei tu Real Madrid hian goal sat tum som pariat nein tum som zet goal zone akala Chelsea in goal sat tum sari chau nein goal zone tum thum chau an pe thunga Chilwell red ka choi nuwa Chelsea ta na harsa zwalti alang bok Sydney fain Chelsea hitloma sela season kalmeka away goal rule om lova chu wangin first leg a atlom zok tan kong ala in hongzau thei viauti ero hriatel a tha ome ti hian Chelsea hi in elna an khel zongzong tel vekin match an khelna hnung tumlia goal khung lovin anom ta a kumsang khazakwa somkwa pathum kumtop lama azona match lia goal an khung thei lo hnuwa khatiang record chetak kha kum ina an chunzom le ta ania tun season z chu Chelsea hi goal ma an bil hle season kalmeka hian in elna sanga match an khel som pasaria goal an khung thei lo to a sangkha zakwa somkwa pali kwanga season nuwa season khata goal khung lo na match an nei tamber tum ani ta hial Real Madrid boss Carlo Ancelotti hian
UEFA Champions League a Real Madrid hi tumsom thum panga achak puina chi ani in Real Madrid manager omto zonga Champions League a chakpui tamber anita a Italian manager ro pui hian ama a record cheltu Spanish manager Vicente del Bosque tumsom thum pali record kha akhum ta ani in kheldanga Italian club AC Milan le Napoli te in machon bokin anni pahni in machon tur hian ngai vena hloa Serie A season kalmek Italia 12 chungin alna sang bera Napoli an kalfor le a el phak tu an nei meulo chutiang kara chuan Napoli hi an khelmuala AC Milanin tun thatir khan silifain an sopa hei hian UEFA Champions League a Milan tan beisena sang jok asiam ti po alang ti chuan ni zan khan AC Milanin mani loka khwalmuala le ngal silifaya an sop Napoli hi an mani khelmual San Siro an mikwala Milan hian 4-2-3-1 formation mangin Olivier Giroud chu tlarma amaltlat Napoli in an formation man than 4-3-3 formation mangin huaisen takin Milan khelmuala anin rema mase an player poimo Osimhen chu ai liam awangin an chhor theilova an ma chhon team tan thok hoina tham ani hial ome Osimhen aya elma saluta Georgian player munom Kvaratskhelia ero mual sir veilama bultanin enbik po a hlo le in khelan tran chawa minute khanna mual sir dinglam atangin Napoli in an nora heta bolkal zela hian Milan defender te cheswal zawin 6-yard box kanti penalty area a rin te zok goal nai zok ami hemirin chunga hian Kvaratskhelia chuan bol changin gola asot ngala mase Milan defender cheswal ten an ming chetur thupnan anlo dan sakman minute humna Kvaratskhelia atangin Napoli in hun tha anin siam le a mase amor bok tu angisa pe thatak chu Milan goalkeeper Magnan chuan alo ben chu asakman mini som panina Milan in tlarlaya hautakin bolan hlo rang takin Napoli na norlet ngala Zelinski chuan penalty area pon atangin thazatin gola apet mase Magnan bokin thatak bokin alo nam chuak le first half top lam mini som lina AC Milan in Spurs an hne na gol khung tu Brahim Diaz chuan mualaya nal takin Napoli player pahni kara ball ala chuaka chaktaka ball tlanpui ngalin dinglama Rafael Leo apasa Portuguese forward hian tikhotlai lovin Diaz pok hi apas le a mase Diaz tan alak lo chi awangin veilama tlanlut Benacer chuan hun tha anei pha gola son ngalin chiang takin Benacer hian apet gol ta ani farsa fun pek bela Milan hian corner lo chuakin Dennis defender Simon Kerr chuan gol khama tau pera second half tan nu loka minute ngana leka Kvaratskhelia chuan fing takin Milan penalty area a bola vorlut elma chuan lo tawin Milan goalkeeperin adang lo teu hle anam man chungin ball in goal kham aper minute somsarina angisa chuan Theo Hernandez ball tan puilai titluin referee in angisa hi yellow card a choitira minute somsari palina angisa bokhian Hernandez titlulein Napoli midfielder angisa hian ti pal liawin Hernandez hi atitluwa achezia a atilui anilauti ahriat hle mase referee in yellow card phor ngalin yellow card pahni a choya wangin red card a choi zuita a Napoli in minute somni vel ala omtiin player kim lawin an khel angai phata ani hemin hu hian Milan ta na haw tak dana nep ta dewa hun pek bela Milan hian Salamakers Ante Rebic le Olivier Giroud te mangin Napoli tlarnung an chai boy hle a heta bolkal zela hian Salamakers chu penalty area a Napoli midfielder Lapotka chuan atitluwa Milan in penalty an beisei referee in penalty spot akok box silo anti tluk Salamakers chu penalty beisein apharna sa hleya ache dan hi Napoli defender Ramani chuan ngai theilovin anam ngal soka anin ti boina saman thel an thianten an thel ngal fata player pahni te hian red card pum pelin yellow card chau an choita ani in khel munam taka hian goal dang lu bel talovin mual nei tu AC Milan hian sikhat fain Napoli hi an nea Milan hian goal sa tum som panhi nain goal zona tum ni chawan peta Napoli hian goal sa tum som paruk nain goal zona tum ruk an pet thung ani ti hian AC Milan hian Napoli hi season kalmeka tum ni an heta a season kalmeka Milan chau hi tum ni Napoli hne thei om chun an ni tari Milan hian azonin UEFA Champions League a clean sheet trumnga an neita a UEFA Champions League a match an khelna hnung trumnga a goal an chhuah tamia lo ani
ole khati chin kha tun thuma nizan in khel thirlet na kan nei thei chin chu ni ro se